Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek panggil lagi di budaya kita. Dinten malam niki kula bersami kakak kula niki Profesor Dr. Baba Badaril Munir. Beliau niki salah sios editor Al-Quran terjemah berbahasa Palembang. Kita berkelap-kelap domain je. Assalamualaikum Kak Munir. Waalaikumsalam. Napi kabar Kak? Ya. Napi kabar? Nah, Napi kabar? apa nih? Napi kabar? Saya Penelan saus saya je. kalau saya sausnya. Je, alhamdulillah. Sampun lambat nano bepanggil. Pinten sampun umurnya Kak Munir niki? Sampun 79. Nah, 79 nggih. Tapi maleg sehat. Iya. Kak Munir, napi dia aktivitas Kak Munir saben dinten? nah, Damelan Kak Munir saben dinten napi dia? saben dinten maca Quran, Maca Quran, Iya. subhanallah. ngetik nulis buku. Nulis buku. Betul, nulis. Maca Quran niku sedinten pinten juz? 1,5 dinten sejus. Sejuz setengah. 1,5 dinten 1 jus. Setengah satu dinten satu jus. oh Ya. kadang satu dinten niku 1 juz, subhanallah. Kalau ngetik napi dia yang digetik niku? Ketik agama, tentang agama. Malah produktif je. Tentang- Profesor kita niki Tentang tauhid, tentang tauhid fikih, budaya pekeh. tentang apa nama itu ini apa nama Oke, tentang tafsir tauhid pekeh, apa sih kalau lagi tasawuf tasawuf ya tasawuf nggih. itu apa kehebatan Al-Quran. Subhanallah, Ya, mukjizat kehebatan Al-Quran. Al-Quran, mukjizat Subhanallah. Al-Quran, Malah produktif. motivasi Motivasi orang menganut Islam. motivasi sinten saos yen percaya yen nganut agama Islam Ya. gitu. Ya Mang Cek Bicek, subhanallah niki kakak kula Profesor Dr. Baba Badaril Munir niki selesainya anak Kiai Cek Ming, Kiai Haji Amin Azhari. Nah, Cek Ming niki Kiai Cek Ming niku juga selesainya wak kula. Dadesnya sema dari Kiai Cek Ming niku dua beradik sami umak kula, sami ibu kula, dua beradik. Nah, kula anak Kiai Malik Tajuddin. Kak Munir niki anak Kiai Cek Ming. Kami niki bemisan. Nah, bemisan. Niki kakak misan kula, kakak sepupu kula. Alhamdulillah kontribusi dia kata untuk Palembang. Tentunya khususnya di dalam penerjemahan Al-Quran berbahasa Palembang. Niku saos Kak Munir. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Sehat-sehat. Saos dari kula. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.